Jiraachuun nu laftuu seetee meeqaatu osoo fedhuu kutee atillee gaafa si guutamtee deemuun kee waan shakkii fixatee eega deemuun nurraa hin hafne sinqeeffachuu qabna saamannee rabbi keenyaanis gargaarfachaa tannuuf kannees galateeffannee akka tullee numa shakkaraa rakkatullee numa sabbaraa ajaa'iba amri muslimaa hagarayyottu isaaf keeyrumaa akkayyottu wajritti hirkataa mintaan isaa boru jannataa nabii rabbii tukkannuuf ibsaa hamee salawaata irra buusaa akkatullee numa shakkaraa rakkatullee numa sabbaraa ajaa'iba amri muslimaa hagarayyottu isaaf keeyrumaa akkayyottu wajritti hirkataa mintaan isaa boru jannataa nabii rabbii tukkannuuf ibsaa hamee salawaata irra buusaa galata rabbiitiin hin ka'a akkasitti muraada gaha shiraaf sharrii hunda nadaha yookaan karaatti na fuutaha durii sansuu maaniin as ga'e gargaarsi kee yoomnarraa qa'e hin dagadhu yoomaaloo ta'e saniin as ga'uu danda'e galatoomi yaa rabbii kiyyaa gaarii guddaan qaamne hiriyaa naaf ramadii teessa waardiyyaa arrastanaan si dhufeeyyaa khayriirratti waaruu dadhabee shayxaanaa fi nafseenaa qabee eegalus dururraa naa darbee waan saameekuu jarri na gubee warri nafseef shayxaana boohee haa shakkaruu suni milkaawee rabbii guddaatu isaaf ta'e illaafisin akkanaa jee rabbi biraa hiramtee hunduu waan si kennamteef qabdi yoo san dhiiftee daleeytiin badii gaafii jira gaaf seente gadiin waashan dura saamaduu nabii jaanarraa kaabaduu dardarummaa teera kaabaduu dullumaa as deemaa yaadedhu qabeenya kee kan osoo hin deemne tasgabbiite tan osoo hin dhabne fayyaate tan osoo hin dhukkubne jiruute tan osoo hin duune shukriin rabbii galatoomfachuu miti afaan qofaan jechuu hojiin illee baaftee raawwachuu wal biraa hafuun qabulachuu sabriin ciniinnachuudha obsee abdii horaadhu meetii bisee silaa firraa lakkisee hanga dandeessu ifooyyeessee akkatullee numa shakkaraa rakkatullee numa sabbaraa ajaa'iba amri muslimaa hagarayyottu isaaf keeyrumaa akkayyottu wajritti hirkataa mintaan isaa boru jannataa nabii rabbii tukkannuuf ibsaa hamee salawaata irra buusaa akkas ja'een nuuf hime nabii rahmatarraa buusi yaa rabbii ijoollummaa tee tana dhaqqabii hujiirra naaf oolchimee qabii tunis kan naada yoo hubatte hin sheenawin gaafa si kutte khayriin dalaagiidhaaf siif laate if gaafadhu maal faan hojjette haa xiqqaatu haa guddaatuti qabeenyarraa hisqullaa miti numa qabdaati sangaa keeti eeysa baaftaadha jabduun seeti bakka itti baaftu dalaaladhu faffacaasurraa if eeggadhu manumarraa gatee gaaladhu hanga dandeessu tattaafadhu arra yeroo tasgabbii qabda boruu ammoo dhabuudha malta kanaafuu maaf irra rafta hujii arraa boruuf kaayyatta fayyaa guutuudhaan osoo jirtu akkam khayrii takka raawwattu shukrii rabbiillee waan yaadattu if dhaqqabiitee dubbiin jabdu jiraachuun nu laftuu seetee meeqaatu osoo fedhuu kutee
atilleen gaafa si guutamtee deemuun kee waan shakkii fixatee eega deemuun nurraa hin hafne sinqeeffachuu qabna saamannee rabbi keenyaanis gargaarfachaa tannuuf kannees galateeffannee. Harkatullee numa shakkaraa rakkatullee numa sabbaraa ajaa'iba amri muslimaa hagarayyottuu isaaf keeyrumaa akkayyottuu wajritti hirkataa mintaan isaa boru jannataa nabii rabbii tukkannuuf ibsaa hamee salawaata irra buusaa. Harkatullee numa shakkaraa rakkatullee numa sabbaraa ajaa'iba amri muslimaa hagarayyottuu isaaf keeyrumaa akkayyottuu wajritti hirkataa mintaan isaa boru jannataa nabii rabbii tukkannuuf ibsaa hamee salawaata irra buusaa. Shukriin rabbii galatoonfachuu miti afaan qofaan jechuu hojiin illee baaftee raawwachuu wal biraa hafuun qabulachuu sabriin ciniinnachuudhaa obsee abdii horaa dhumeetii bisee silaa firraa lakkisee hanga dandeessu if fooyyessee.